May por Central Luzon. Ini ing PTV Balitang Kapampangan. Siguro na ning Pampanga Police Provincial Office ing seguridad keng probinsya keng balabalaw sa pamag-file keng Certificate of Candidacy para keng 2025 midterm elections keng Pampanga. Keng pamagpulong dari Pampanga Police Provincial Office Director Colonel J. Dimaandal, ang POPAI Provincial Elections Officer Lydia Florentino Pangilinan. Api sabihan da ing kaya beya ini keng kapayapan at seguridad keng probinsyang Kapampangan. Kaya beneketi ing pamagbante kareng campaign-related activity. Pepaganaka na naman ing PNP kareng sablang kandidato akong walang permit keng pamangampanya antimo reng motorcades. Pasibayo na namang pepaganakang dimaandal kareng pulis aman datila lang apolitical at impartial. Yapi niya ing alalang kikilingan kareng sablang kandidato.